Om Swastiastu. Rahajang semeng alit-alit sareng sami sapunapi gatra. Dumugi alit-alit sareng sami tatekena lan rahayu. Kecunduk malih sareng ibu guru ring pepelajahan bahasa Bali. Ring rahina mangkin alit-alite jagi melajahin inde, lengkara pamidarte, pitaken lan penguduh. Lengkara nganutin tetujon. Lengkara nganutin tetujon kekepah dados tigang soroh. Inggih punika, saneka pertama lengkara pamidarte utawi pawarte. Saneka ping kalih lengkara pitaken utawi petakon. Saneka ping tiga lengkara penguduh utawi pituduh. Lengkara pawarta utawi pamidarta inggih punika nelatarang parindikan utawi berita ring ungkur medaging tanda gecek. Contoh, pesta kesenian Bali kelaksanayang nyabran warsa. Di Bisanja ada maling juk polisi. Lengkara pamidarta puniki ring bahasa Indonesia kewastanin kalimat berita. Saneka ping kalih wenten lengkara pitaken. Lengkara petakon utawi pitaken inggih punika lengkara nyinahang anak metaken utawi bertanya. Ring arep medaging kruna pitaken, ring ungkur medaging tanda tanya. Kruna pitaken minakadi nyen, sire, dije, ngudyang, apa, kengken, kuda, napi, muah sane lianan. Lengkara pitaken puniki ring bahasa Indonesia kewastanin kalimat tanya. Contoh, dije anake mebalih igel-igelan, nyen ane ngigel topeng bonrese ento. Inggih lanturang ibu saneka ping tiga wenten lengkara penguduh. Lengkara pituduh utawi penguduh inggih punika lengkara sane matetujon ngandikain utawi nguduhang utawi perintah anak sane tiosan ring ungkur kedagingin tanda seru. Lengkara pituduh utawi penguduh puniki ring bahasa Indonesia kewastanin kalimat perintah. Contoh, man jemak bukune ento. Tegarang ampakang jelane. Ainggih alit-alit sareng sami, sapunika iwawu ibu guru sampun latarang indik lengkara pamidarta pitaken lan penguduh. Sane mangkin puputang ibu antuk parama santi. Om Santi 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 Om.